Social Welfare West Karbi Anglong District hin pen pader piponsi kedam tang mati jong ni phai ke thomarni International Differently Able mati International Disabled Day Kheroni Chengbong along Miss Sen pen paman pot. Bangso katalon pon along alhisar piaman pen ICSW Rina Terangpi District Social Welfare Officer Helen Terangpi lapen CDPO Block Atum Chetongdut. Labang Somai Chari Ponlo Helen Terangpi District Social Welfare Officer Pen Labang Soalong Kachetong Dun Aluhiatum Amen Ke Lapuson Henlo Advocate Matthew Ingti Moniram Tiso Rashtriya Divyang Ekta Sang Kongchunbang Dipok Chohan Atum Chetong Dun Mayalong Kado Kave Bang Paruhini Ra Pokep Disability Atumapan Blanket Ron Pon Lapen Bang Paru Sira Bang Pokep Atumapan Tangka Surihini Acek Taron Pon. Marli tum bang marli tum lo baca li scholarship tame 2022-23 lapen 23-24 nil tum ladak bang paru ko sose ai student man nil tum scholarship tame ron ponlong lo parong koroko ron ponlong lo la se koso kak sino nil tum kirangi por same to scholarship tame lang tum nil tum ron pon puji la si pinya bangke nil tum pininga bangke suri hini bangke la bangke tangka suri hini gitu pon bangke lake hongha bo scholarship kalilo adu gawe apa marli ik marli nilipor ke marli mana same pangri jar pininga bangke suri hini bangke itu ayin pen government social welfare exopidi pan pen abelo Thomas Council pen la sobang pen suri hini alang tumpan panong dan seni itu pin pen itu ron pon panche Lapen Rashtriya Divyang Ekta Sangha Tumapan Office Ahem Ki Kim Ponjia Pan Lak Kep Ki Ponjia Pan Rina Terang Pipen Pangdak Pon. Ladak International Disabilities Day. Laso pen di tempat ceton sini tundak West Karbiang Long, East Karbiang Long sami pin. Laso jai me bang dengkoni lo. Non East Karbiang Long non sini di damlang West Karbiang Long seperti ini. Asi ini ladak ni tumbang social welfare mate social justice empowerment la sobang ni tu isi ladak hongha hongru ni tu gadu kawe ladak aphayar mu kidoan same ladak ni tu melong department alis nang lelo la penani kan bang same ni tu ason ason same pipi pajir konlo same piniwi ason mane lason ame bi bang ni tu pining nasi News Report KTV News.